APHLC tum radaphan kalili kalang langlam ke than thabare puthak ke paklar APGC along security guard tumaphan sai kang than edajok West Karbenglong Hamren DC sai hemalong sodak pen mai kang ni AJYCP tumpen langkang lumadimalong kirap ki pajerdam Pini prime time abirta ang ton pen arjuponik tha ang ton alamalong ki chok chilok ki jong dun lapen kaduka viarat akimangan parta ki claim ki damalong ki khamkhi dunlok anchot kali bonta raraphan APHLC tum ki than thabare raputha pini jakhong ni phai keparni district press club of Karbenglong sai hemlong BJP tum phirangkya mai kangni phirangkya mai long jaka saja bangbarim BJP songjapu bijoy teron ke jaike kidam tang Telangana phan hempre ki piahut dak Karbenglong ra tame hemprek longvek nangji pusi ahiring tangra kachisong ingthurlu laso kachisong ang thek tiri lapen state rat pangria tum kaching kijia phan nanghanglu laso nang ki hang hut ki mangson ki pachun vekjia phan pusi kachisong asong tum an chingki chingwailu laso ting jai ka thar phan ki thek hoksi alangli kaching ki chithan ki paja je phan chiponlu laso kaching ki kadoko ve phong plian chingki chithan nonglu sita la sohut ki mang humimi nai lama bangke kaching kia phong tin tame jr ka tharbang hempregalam ningje dun desi bongo sena lamsi ningje dun rong titi lanchot gali hala sohut sambu sing kaching ki chethan ja phantame apor nang pilo la so teng nili tumbang pli nili bijoy teron khorsing teron stalining tilapen jr ka tharatum damlo la sohut tame stedalam kaningje nangje hutsi alanglike dipu government college long principal apen Charlie bang tum kache buhongalam si thandam ronglu nili tum ka ningji dunja phantame bor ilo sita alangli jai ka tharsi nangkhang thippo nang paningji dun long ledetlo Sambhu Singh athengnu si government college long kache buhongalam ka ningji dam ronga joine aning siksaksi lakini tum subject kali state subject pu nang puamat nang toy phitlo la sohut ka therak lapen ningke jangje thektik luputa phirangkia mailong bijoy teron jai pon Talks ke dalam dia phane litum cisiglo, lapian halaso hut, nilitum kethekere Karbenglong, ilitum asong japu inut bahini phane litum cuhanglo, nilitum halaso hut ke klema bangke keceng bangke nilitum talks ke dalam dia lasona nang deng, mate nilitum mane thekji thek ser po bangle nilitum ke claim kali, nilitum kadu gawe owe kimi duan Karbenglong rat ke je laso kare bangke tum cipak lang nai usin li tum la sohut isi kachisong padu la siapi inut phani li tum chohanglo stame inut bahini bangke hoitu kumaine personal problem ba political problem du ko sini inut bahini yang dunda dalo stame nili tum kadu gawe chikroi sar pe na phe bang to choklo umasi ino namen tame enang kokko aki hai jai kathar alangli DC pen mate retired pen alangli dak Karbenglong do nili tum alangli phan approach lo na pen alangli thek ser se hala so nili tum kitin mate ki hok lo la pen nili tum 2013 September 2nd September ani Delhi rong sopielong talks dolo hala so talks ki cheng pen nili tum round ke thom 2013 round ke thom ke nili tum dolo crossing terang ki pumio
alang lagi pugala halo ili tum political package bangge cetok nang ne setame financial package bangge cetokun itwar aprang itum cebab nang ne athe ili tum jong si long standing demand jong si ili tum pachunji pulotang ke article 2 pulore autonomous state pachunji pulotang ke ili tum political package bangge cetok nang ne itum financial bangle cetok nang hala sudan itum chingwai setame lata program masih iri che samset lo pini che song nak lo rahul senar thi nak lo rahul senar apran che pi nak lo lasu ka che song hot ke hile amu ki cho tumda dolo ki thia bange dolo areng ke so tumda dolo jail ki jang tumda dolo nili menas ta jail jang lo lasi la kadu ka vestame pini bangke iri che samset lo Carbin Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hang ki Jalin Pen Lapuson Ing Samjin Chingki che Thandun Pulote Hemprek Longvek Jipu Ningge The Do Pusi BJP Songja Bidya Singh Rong Pi Phirangkia Mailong Jaipong Carbin Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hang Pen Rara Phan Mate Kaduka Vya Song Phan Sonni Son Thomalam Kachuningri Mate Kipachini Do Alangli Kipachini Mate Kachuningri ke Hemprek Longli Philang Lapen Ahoyan Parta KAL ke Ratchari Pathu Inang ne common issue si pinchong nangji hemprek lapen ahoya duya putha kaiketa kaduka ve chelang rapet si chisong nangji puta alangli pachini pusi phirangkia mailong education board chairman silawar be jaipong laso teng non carbing long di mahasaw lapen west carbing long rat isivet ki dojia phan kingkam ka chejor boma porahut alangli jai kathar inura bangke ki prek dunvi kupia polone alangli obi kimia tuma phan ki pamang huasai ki claim lapen Raraphan ki than thabaret ki chokchi lasi obi kimi ke the ki do to malangli ki thanalam koansi ki chok lapen koansi ki chokchi munthi dun paminangji lapuson ki than thababang phu ki thanaling ke kroi dunaret ke kibang journey khe phan ka siksak du koklu puta alangli silver be phirangkia mailong japon phirangkia mailong KSAMA phu barim Bidyateron education board chairman George Rongpia tum penchenglok ongdung songja tum chitongdun News Report, Carbing Long Live. KLHEPia Song Security Guard Bang Thong Kebra Sirke Bang Photoma Phan Thangnat ki pachini mek avi pinpen akamin than erajok hur chodur Karbilangpi Hydroelectric Project mate KHLEPia long Assam Power Generation Corporation Limited Thihek pen APGCL Lengri Amtereng along Ningkan Kret Roxy claim therapy Thangnat pachini ne pinpen Aron Ripen Kam Kang Thana Jok West Carbing Long Hamran District Commissioner Conference Holalong R6 Jiramei in Nippon West Carbing Long Hamran District Commissioner DC Krishna Barua Kachepahin Phupona Melong KSA Tumchi Tongdunsi KLHEP Anparta APGCL along Managing Director Sarat Kalita Director Marami Bora Kalita Lapen General Manager Pradip Chandra Kalita Tu Nangche Tongdunsi Kidamtang Ni Sirkep Kachisong Jasimet Bang Thong Kebra Sirke Pang Bongpen Bang Krip Clear Tumaphan Thangmat Sat Lang Mate Interview Pipe Pinpen Aprangakang Puthot Pipon Thulung La Solong Bangko Ra Photumaphan Kopia Potsi ke Koi Chormapu Karju Patini Pon DCSI Himalong Kaching Vai Hut Thangnat Klardagalam Kilong Kavidarjok Security Guard Claim Bangpu Anparta KSA Tum Chingrum Si Sodak Pen Arona Teng Pen Kachisong Sai Deng Ponji Pusi Chingkrinunti La Solong Carbing Long Thomas Council Kachari CM Dr. Liram Longhang La Khaing Koi Baithalang So LA Constituency MLA Rup Singh Teron Atum Setame Akirap ki Pidunja Phan Kisung ki Phodet Aratum Pen Chuningri Pinya Melong KSA West Carbing Long District Committee Amei Phu Sarthi Ronghang Kongchun Bang Angtong Hansi Dihin Rimbang Rajan Tiso KSA Hamran Regional Committee Mai Phu Prosanto Intipen Kechenglok Ongdung KSA Klembang Phulapen APGCL along Security Guard Klembang Photum Chitongdunsi Aronateng Puthot Kam Kilong Thujia Phan Chingki Chingwai Pidu উপায়ুক্ত ওচৰলৈ আহিছোঁ গতিকে উপায়ুক্তৰ ইয়াতে সমাধান পাম বুলি আজি আমি কোনো আমাৰ নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলক কোনো সমাধান দিব নোৱাৰিলে গতিকে আমি বহুত দুখিত আজি আমাক সমাধান উলিয়াই দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গতিকে আমি আমাৰ কাউন্সিলৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষ বিষয়াসকলক আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ
বহিৰ্ক্ষণ নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলৰ পৰা যে আমাক এই সমস্যাৰ পৰা যাতে সমাধান উলিয়াই দিয়ে ডিসি অফিসালং কে বাংকে ইসি কাচিং ওয়াই ফানসি বাংলো অফিসি তামে নিরুতুম আফান থাংনাতা আকিমিয়া তো ওয়ানাচিং ওয়াই ফোনপে লাপে নিরুতুম কে ক্লেম ke 2008 aningkan pe nirutum dak APGCL along security pomen pen claim bom bang bom lo office tamen non company sipen company si bang lo non kijut 2024 aningkan ana bangke nilutung bangke aku company chular thulo non ke NESS ko company bang lo amasi nilutum phana bangke thangnat nanga pachinia wepin manghu mangram pe nilutum masakuri bangke pena pena velu puto lasi nilutum ke osomar ki bigi ti pen nilutum bangke non ko anon ke kache song poit ni sirke pleng era fisita me pini nilutum ningarong lo je dak disu fiselong nilutum han ahok akang sailong po pusi nilutum bang lo sita me nilutum han akimi arejal bang pingnang pipedat lasi nilutum kachuni ring tu doktor tuliram ronghang sarapanta lapen karbiang long akithi akiding kai ke tame khai ki sunga por lo polo tang kai ni tum eklai vet pen si tum khai farman long bia farman tum na che song bom wang bom lo la pen che song bom ji lang ning isi pet pet si la si pini si tame non ile tum ning duk par pik lo itu malong ria long si la bang so lang pi dem nang ke teng pen la dagis itu makar bia phan pini men pen la dak na ka chenek na ka holo asoni tum ke thek lo bang tum ding duk pi la si la so long nil tum korti tum kar bilo charlie song hamren district committee a president ke hai sarti rong hang tum stame guhati long an tame dam lo lapen alang li tum ke japon pen sipini la dak dc office long sitame ado ka pen chingwai lo lapen la so long abang ke solution isi mesen long ji pusi ning ke dam lo athe bang ke kar bilo charlie song pe la so kachining ria long dak administrative law and order tum sitame nili tum phan ahok pet ke claim po yone si indeng isina ka chera dumi tum theklong lo lapena bangel churo nang ji tum karbiang lo autonomous council pen sitame itu ma MLA lapen itu ma CM sitame tokjir alo pen labangso 39 jitu sakuri kang than pen men kang than pet hot ke chepon thuia phan tokjir alo pen bachini lo la ana fisitame pinia bangke ladak bijli bhavan pe ladak meeting long naki duduno NEWS pe ladak meeting long naki duduno bangke lake lamthe masi ave ye karbilo charlia song phan ta thangalam the nil tum phan nang reply thek the ke ponji alam ta nang pi thek the ke pon pe alam ta nang pu thek the pulo tang te la bangke la dak ke bang pe na bangke karbia khai phan itu ma long ri phan lake isina ka chinek na chu holo phan si bang cho bilang pi hydroelectric project long alam ki pot je bang thongkera sirkep kaduk kawe dak security guard ke claim tum do bang thongkera sirkep pen bang krei pli phan pon lo stala bangke without interview pen se alang litum phan reappointed lo si baki 25 John apan ke appoint peder pudak posti jasemet pet pini DC office hem asai hem long kachingwai lapen isi ning duk me alam bang kelalo NEWS private limited along kachop ha pon vek ke MD apan ke bang ke andut ka prex representative bang ro sita alang li pen kining je teng patange ulta bulta sining je rong la bang kora po bane guwahati jo kana ni tumbang pipo busipu last statement bang ke akola tumang ta hitum pitek thepu la copy karon lo lage akol tum jong dagji karbilo charlie song ban ke ache song bang tonte la penalang litum statement pini clear kali asopot si karbilo charlie song mate karbiara do anthur pack ning la dake athe ile tumal alang pi tumal lang la so generate ki te kache thora so me hiri henge ha bang kaprek state mate kaprek district aro se thor bomlo pulo tangte la homaino security guard banda alang tum reappoint nema sile tum karbilo charlie song ban ke bena pa mat pen ke so pini ama pen che song po la bang so generation pane bond clack tum Hamren pen Daniel hi carbing long life Assam Jatyavadi Yuva Chatra Parishad Thihekpen AJYCP lapen Anti Corruption Youth Power of Assam Thihekpen ACYPA Karbianglong Committee atum Chipatir Piponsi Bukaghat Jugunialong Relief Camp kedo boma tumaphan ason ahormu kirap ki pajerdam pusi phirangke pen birta ribdunlong non malom Assam hawaralong arve ke jangron lapen lang ke thepena jok suri araratum kido ke thak lapen kichu kijun kadure lapen relief kemalong kido ki songpen ke photoma phan mathasi AJYCP lapen ACYPA tum chelangsi langkang madim palisi hormuron daw ACYPA Karbianglong amai phu Chitra Barua Chunbang Sonsing Tiso Puna Borgohai
AJYCP Bokajanaro Amaipu Niloi Dwara Himangsu Das Rajit Khaglari Pinku Gogoy tumari dengpen bangpharoi sirap pho ahem tuna tumaphan sang ingti kicho jangthu kichunalang dali biscuit phuruyathe harsun care ron ponlo AJYCP rapen ACYPA tumpen kaning je ponke pini anke nikre hinian kechok relief camp ke doboma tumaphan kedor pluk kalisita kiun an pen akirap pajir ponlo athe lang ke the kanglum laki chijin sumemi lasi laso ki sungalam matha ponsi akirap pajir ponlo প্ৰেছ ক্লাব আৰু অনুপ্ৰেৰণা বোলা এনজিঅ'ৰ এই চাৰিটা সংগঠনৰ নেতৃত্বত আজি আমি বোকাখাতলৈ যি বানপীড়িত ৰাইজক কিঞ্চিত আমি সহায় দিবৰ বাবে আমি আজি ওলাইছোঁ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই পৰিস্থিতি যি ভয়াৱহ হৈছে বানে অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন নাশ হোৱাৰ লগতে সা সম্পত্তি যি ধ্বংস কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত অসমবাসী ৰাইজে সাধ্য অনুযায়ী সকলোৰে তেখেতলোকৰ কাষত বনাধ্য কাষত থিয় হ'বৰ বাবে আমি পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰখনক এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি বানপানী যি মহাপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰিছে সেই সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি গম পাইছোঁ যে বানপীড়িত ৰাইজক যিবোৰ সাহায্য দিছে সেইবোৰ কিন্তু চৰকাৰৰ যি সাহায্য সেইখিনি কিন্তু সমতুল্য হিচাপে পোৱা নাই আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যি টুইট যোগেদি মন্তব্য কৰিছে যে Bokajan penananterang Carbing Long Life Bokajan subdivision angkang Lahorijan Dudu Colonial Onkido Inut Perangke Moinul Hussain Ojapen Bor Iponsi Kedamtang Jakhong Nipai Kep Sudhinira Inkore Sianingkan Bokajan Alongpen Amahang Patek Ponsi Wang Bompen Piniarni An Ningkan Ke Thom Ke Chok Mate Amahang Ke Thekarni Khatkhati Avinas Hotel Along Talon Pon Ada por phai ke ba por pen than bang dulal gogoi pen kachapain phu pona mailong aluhi sarpoman pen district press club of Carbing Long chunbang debajyoti bora chitongdu chophaluhi bokajan press club amai phu ranjit bora khatkhati press club amai phu ananterang dilai press club chunbang monaj chakraborti KSA BRC amai phu raju ingleng ACYPA KCDC amai phu chitra barwa AJYCP jitu phukon saidul islam suresh singh Manik Singh Hajus Kanapen Pinang Manpeng Dotum Chitongdu Mai Long Chitongdun Aluhia Tumari Dengpen Surinira Inkora Ke Thompen Surinira Inkora Pli HSLC Lapen HSSLC Asat Lang Ki Unduna Tumaphan Isi Ke Hokalo Panong Pajir Pondo Aduntu Muso Maratumpen Ke Lang Nisen Assamese Bihu Ke Kanta Paklang Pon Lapen Chitongdun Aluhi Sarpo DPC Ke Chunbang Debojyoti Borapen Jumisen Pherangke Birta Alam Lapen Public TV Assam Ansose Ki Paprang Dun Bomje Hai Hui Alam The Than Pajir Nipon Aduntu Public TV Assam 3rd Anniversary Ahim Kedok DPCK Chunbang Debojyoti Bora Ranjit Bora Lapen Public TV Assam Ahim Phu Moinul Hussain Ojha Tumari Dengpen In Than Pon Lapen Aluhi Tumaphan Certificate Lapen Memento Pajir Ponsi My Mission Pen Pachun Ponlo Bokajan penananterang Carbing Long Life Dilai Pathuak Lamalong Dilai Sports Association Lapen Jirpo Chingrung Club Chelang Rapet Pen Chiklojon Thoma Farman Football Training Camp Bipondo Labangso Sike Ke Than Ponatum Lake
binong ingleng clever momin lapen budeswar kro dihin kacharab duna tum lake Ilyas Teron Nobin Rongpi Emerson Rong Parlapen Rikel Shadab Jakhong ni phai sirke pani pen seke ki pipon ki chengalong aluhiaman pen kasa football chunbang horeningti Dilai Sports Association Mepu Longki Timung chunbang harong bingleng KSA Dilai Mepu Waisong Terang chunbang Brojan Hanse SGB Hundor Bilapen break jam aluhia tum chetong petsi seke ing pupon Football sike ke endun lake malomso phan kali denangji sike ke en patang dun paminangji Football pathu ki thek pen ikaya phan angkang pi aledu ki pathu tum discipline pen si dunangji field ground alu lapen angtana long sita e ora durabang akinang sot hitan pusi kasa football chunbang horening ti pen sike ke endun osomar phan than pare pong dilai pen bijorong pi carbing long la Pinya birta kala ponsi kang ton poniklo kardong